8 sati i 11 minuta, s nama su Franka Batelić i Toni Cetinski. Kako ste ljudi? Franka, tebe nisam vidjela 100 godina. Ja tebe, Barbara, baš mi je super ovako te malo vidjeti. Što ima kod tebe? Jel te gnjavi Toni Cetinski? Pa ne, dobar mi je Toni ovako s ovim razbijenim nosićem, dobar je. To nije tvoje djelo? Ne, nije moje djelo. Ok, to nema kod nas. Ne, super je, odlična smo ekipa, super smo se nekako skompali svi zajedno i odlična atmosfera. Zato su i oni danas ovdje. Što je Top Stars? To ti je koncertni spektakao. Ali ima nekih karaoka elemenata, je li tako? Nemoj prostor riječi, ne govori u eter. Ali bitno je da naglasimo da je sve live, baš smo o tome prije razgovarali, sve uživo, bend je uživo, mi pjevamo uživo, pleši se uživo. Čovjek kad ode kaže baš sam uživo. Baš sam uživo. Koliko to dugo traje? 3 sata sigurno. Nemoj me sjećati, vi imate toliko energije izdržati to sve. Pa dobro, mijenjamo se, džoramo se. Kuš god ok, u quick change room imamo i kako se džoramo, UV5 i to. Pa pjevaju ste super hitovi, ne znam, svjetski i današnji od zadnjih 30 godina, tako da pjevaju često... Dosta, previše si dala. Dobro, Toni i Indira će isto tako imati jedan dio svog showa, gdje će pjevati svoje najveće hitove, naravno, i svi ćemo uživati. I ne znam, neka posebnost. Publika će zapravo moći biti s nama na stage-u. Preneseno značenje naravno, ali imat će ogromne LED ekrane naokolo cijele dvorane i moći će zapravo tamo... Interakcija. Da, interakcija. Oprostite, imamo ovo pitanje na Faceu recimo, jedna zanimljiva. Pa kaže Patricija Pajićova kako izdržavaš bujicu svih talenata i antitalenata koji ti dolaze u audicije u Hrvatska traži zvijezdu i tako satima i satima kao meni postane naporno, pa kak je tek... Ja ću ti reći, kako se zove? Patricija. Patricija draga, ono što ti vidiš, to nije 3% nije ono što mi vidimo. Zato što ono, ti dobiš samo neki sukus toga što mi vidimo. Od 9 ujutro do 9 na večer sa pauzom za ručak. Par tisuća kandidata. Ja stvarno ne lažem, meni ide krv na uši, to je maltretiranje, sustavno maltretiranje, stop maltretiranju! Molim vas, nek se ne prijavljuju oni koji ne znaju pjevati, jer ću poluditi! I onda ovi puste na televiziji samo one dijeli mi poludimo, nam mi kaže, ne znam, Fox, raspasi se ko govora na kišina ili ne znam. I onda kažu kako ste zločisti prema djeci, pa nismo zločisti, nego oni nas maltretiraju! Pa dobro je, Tončić. Tončić, dajte ti Tončić, pobudi, dosta! Nova ekipa ove godine, Foxa si spomenuo, a Fox uvijek unosi radost u naše živote u žiriju, ali naša draga kolegica Ivana Mišerić je nova članica žirija. Sad ćemo vidjeti ona šta to znači. Imat ćemo beđeve stop maltretiranje i samo ćemo ih lifrat vaniti. Prošlo si da, kroz vrata van, ajde, doviđenja. Naručit ćemo zbog Ivane dodatni kontingent beđeva. Ne, Ivanica mislim da će se dobro uklopiti jer je brljiva. I onako malo će biti ono neutralna, nije nešto sad ono, nije pjevačica neka, nije od struke što se kaže, ali kuži šta je dobro, šta nije. To nam je možda potrebno. I sad uskoro kreće. Idemo dalje, kad smo kod talenata za ulaznicu za Top Stars, kandidatkinja koja će, sigurna sam, doći daleko. Bože, on se oprijao. Viš kada se onda mjesta? Franka! Leđa! Ti poznam glas Buliću. Marija je Mala je, ne znam jedna ulaznica, nego je dobila besplatno putovanje sa Bulićem, sa Lukom Bulić do Venecije, autostopom. Daj da čujemo kako zvuči ona kad se iz moda ajde me jadan mali prebaciš u ono gdje se ajde. Evo znači, kao sad te ja gledam Barbie, ovo je sve normalno, sad smo se predali i sad Franka je pala, ja imam malo više utakmica u nogama, moram mi ponoviti 2-3 puta, ali makar istraživanje svako uvijek na kraju padne. Ljudi, hvala vam lijepo što ste jutros bili ovdje s nama. I don't feel like dancing. Dobru zabavu u subotu, ljudi. Ne znam plesat.